Jewe kwa gatanu nabwira abo dukorana tiburya naho dusangira inzoga cyengira ndabacike cyengira ndabacike baratwenga ndavuga ati ntimurabe ko cyo dusangira inzoga ngira ndabacike Imana yampamagaye yona inajyana kukabarenga mw'inzoga ndazindwa kabisa babati wadoba nyanda kumwe kandi nyanda gusenze niyo nashaka kukabare kugira ngo satani ntasoye kungota ndatekera impuzu naraye mu gahinga abantu nabagati burya naje gukizwa abo we wasara nibagire kunoza gushimira Imana kubera gakiza nakiriye muri no shengero mu bizigire bivuga ngo hari Imana agomba kubwira umuntu wese mushashe no munsi ko hano hantu hari Imana aratsembagaje gashituzuguro kari ku muryango wacu ku bwari ryashukwe ndabishimiye Imana cyane Amen. Yesu nashimwe kandi. Yesu nashimwe. Hagaze imbere y'ishengero shimira Imana kufite yangiriye. Kubageze isahani muzima nk'iki kibondo. Ntivyari byoroshe kuva ndonkimbanye ibitero n'ibiteye ubwoba byateye kugwira. Natabaza kenshi mungere nabwiye na mama Clementine n'umurongozi wa Serire Gihosha Juste akunda kubabwira ko bafasha gusenga kuko satani yagomba ko nanirwa mu gutwara ino mbanye none yaratsinzwe mbere no ku munsi wo kwibaruka narabatabaje ndababwira ko ngiye kwibaruka ndabandikira message cise kwa muganga bambwira ngo ndashobora kwibaruka mugani biri hafi ariko ndabona ko ari bitero kuko hari haheze umwanya ku bandi bana nabanza nibarutse ndashobora ndabatabaza nongere ndamubwiye wewe ndanamutelefona acambwira ati gukora kuri iyo ndadusenge aho usubira kwa muganga uca wibaruka byagenze uko nyene subiye kugenda ngo bandabire bace bambwira bati hageze rero satani yaramaramaye mufashe dukomera amashimana amen. Imana irakoze cyane Imana irakoze dukomera amashimana Yesu ashimwe amen. Nanje mpagaze ngashima Imana kubwisanganye ryagira ribe ndiko ndaza ndi kwikinga ego ize nti Yesu ashimwe Imana yandokoye Imana ishimwe ko satani yatsinzwe dukomera amashimana Yesu ashimwe amen. Ndashima Imana cyane naho abadayimoni bari bahaguse no yinga ariko shima dusangiye muri serire barafashije cyane gusenga cyane rero Imana ikaba yaragiriye neza ikaba yankijije naho numva bitaragenda neza cyane Imana ibahezagire cyane komera amashi umwami Yesu kuko Imana yakoze Yesu ashimwe amen. Haleluya Amen. mpagaze ngaha gushimira Imana kubera igira gatatu ninjira muri no eglise ijya mbere ninjiye ngaha hari muri 2013 nkaba nakijijwe muri 2013 nkaba nakijirijwe muri no shengero narabwigere ngaruka muri kino gihugu gushimira Imana nibagire kunoza gushimira Imana kubera gakiza nakiriye muri no shengero mu bizigire bivuga ngo hari Imana agomba kubwira umuntu wese mushashe no munsi ko hano hantu hari Imana ninjiye muri no eglise mperekeje umuntu gusa sinabyemera hamwe umuntu yubaha agaherekeza umuntu mugabo twahuriye n'Imana ngaho Imana irampindura Imana irahindura ubuzima bwanje Imana irahindura ubwenge bwanje Imana iranyugurura amaso nari nicaye eglise ndabona ko bayihinduye twari twicaye hariya ruguru twari tukiri hariya ruguru nari nicaye pastor yari hari ego nari nicaye ngaho umunsi nkizwa Imana yaranteruye inkura mu ishengero igenda kunyereka ahantu mboheye Imana ikirambohora irambwira ko mbohora nari nsigaje iyinga rimwe muri kino gihugu Imana irambwira yuko igiye kubohora ibintu byanje byose kuva ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa Mungu Imana yankoreye ibitangaza kila munsi wose nabonye n'amaso y'Imana nshamba muri kino gihugu nshasubira iyo mba mu Bubiligi
nta na kimwe nari nzi mugabo nari nzi ko nahindutse ncaninjira mu ishengero gushika n'uno munsi niyo nkiri Imana rero kirabandanya irankorera ibyiza irampa impano irampa amado menshi yo gusengera abagwaye umuntu asengera abantu barwaye kanseri bagakira Imana impa amado y'ubuhanuzi Imana ibintu byinshi hari ibyo ntarabona mugabo ibyo maze kubona ndagomba gushimira Imana ikindi kintu nagomba gushimira n'umukozi w'Imana sinamuzi n'izina mugabo icyo nzi nuko mbere yuko ngizwa yaraje kunsengera muhira sinabyemera naramwitegereza nkavugana n'umuntu afite kuraje agomba kunyemeza ibintu ntumva mugabo nakubwira yuko amasengesho yawe Imana yemeye igihe ninjira muri no eglise narivuga nti bano bantu bagumbike mugabo hari ikintu cyabaye narabona umunezero uri ku maso y'abantu umunezero rero niyo nasanze uno munsi nabonye Imana ikiraha nagomba kubabwira ngo mubandane hari abantu nka jewe benshi ngaha muri kino gisagara cya Bujumbura mubandanye mwigisha ijambo ry'Imana bakizwe nabo bazozana abandi nagomba gushimira umuntu yanzanye ngaha ari hajya Imana umuhumugisha kubera Imana iramukoresheje ubuzima bw'iwanjye Imana iguhezagire ikugurure inzira hanyuma rero ndetse ko navuze benshi abantu bari kuvuga byinshi ndeka abandi ndagomba kubashimira kandi ndizeye yuko ninagaruka ngaha sinzi igihe Imana izobishakira muzompa akanya gatoya sinkeneye dimanche muzompa umwanya mutoya nanjye ndabayagira iby'Imana yambwiye kuko ijambo yambwiye ngo igene n'igihe hajya yampaye ijambo kuri mwebwe kuri no eglise ya Luc 12:32 ntibivuge mu gifaransa mu bisigure ngo ntimutinye vos petits troupeaux kuko votre père a trouvé de vous donner le royaume ntimutinye Imana iri kumwe nanjye hari agakiza kazobajyana mu ijuru muri ino eglise amashi menshi y'umwami wacu Yesu haleluya Imana irahari cyane ntayihari tunoze cyubahiro ku mwami wacu Yesu Kristo Imana ishimwe cyane Yesu ashimwe Yesu ashimwe kandi nanjye mpagaze ngaha nshima Imana jewe kuri wa munsi w'amashurwe nafashe ishurwe ryanjye ndarijana ndarishira muri sitari wacu akandi gato ndarishira mu cumbi wacu nukurisha ndavuga ndatura kwijambo ndavuga ati Imana kagasuzuguro kari mu muryango wacu gahere mu izina rya Yesu kugira ishurwe nukuri ndashimye Imana aratsembagaje gasuzuguro kari ku muryango wacu kubwari ryashurwe ndabishimiye Imana cyane amashi menshi ku mwami Yesu ndabishimiye haleluya amen Yesu nashimwe jenje gushimira Imana nditse Imana yankoreye jewe naragwaje umwana yahiye ukuboko ndaja mu bitaro sohotse shitse muhira umwana agasubira kugwara umwana mukuru akambwira ati mama ndabona umuroze he ngo umuroze umwana ukuboko gusa neza tukavye ukuboko kwamaze gusa nabi kunuka kwaboze je ndavuga Mana bino bintu sivyo kwa muganga ndavuga reka ngende kuri eglise ndaza ngaha abakozi b'Imana bacambwira ati ndahajya aya pasiteri agira araza bacambwira ati niwinjire umwana ukuboko kunuka nanje n'ubwoba hama nje ngaha baramusengera pasiteri arambwira ati uyu mwana n'ibitero ahubwo satani agambiriye ukuboko gucibwa nanje narabibona kuko yambwiye ati aha hari kuzamo kanseri rero ndamuzana irya mbere irya kabiri bacambwira ati inyuma y'indwi zibiri umwana azoba yakize ndataha muri uko kwizera yasengera amazi n'amavuta nkaza ndamuhanaguza niyiba mvuye ajya kwa muganga nza ndahanaguza
nukuri inyuma y'indwi zibiri umwana yari yakize ico kintu ndagishimira Imana kuko ukuboko nukuri kwari kumaze kugirako amafaranga atangira ukunangana ico kintu ndagishimira Imana je naraje ngaha pasiteri bashavuga ngo ntibashima numva ndababaye mu mutima ndavuga ko pasiteri gahe uyu munsi badashima nirigira kabiri bigenda uko muga ndavugane ntaco dimanche le pro nje gusenga kuko guhera ntitwasubiye kuryama mw'ijoro ibintu bikaza bikadodora ku miryango ku madirisha bigakoma induru nkavyuka jewe umubiri siko nahora mvyibushe itiro ryo mw'ijoro rifise akamaro rero nje gusenga dimanche le pro hari umukozi w'Imana nicaye ari inyuma aravuga ati abaprotokoli babiri ntibamperekeza baramuherekeza caraza gusengera n'abana banje twari kumwe arambwira ati hari ibitero biga abana bawe ati ariko Imana iragutabara mugashike muhira ubwo nyene imbwa ntunze imisi iciga umwana niyo umwana akwaguka shimira Imana ko yamurukuye umwana ntiyicara umwana yaguma aryama ariko twazananye n'uwo umwana arakomeye ibyo ndabishimiye. Amen. Amashyi menshi ku Mwami Yesu. Shalom. Narinza gushima Imana agashurwe mwampaye nagakuye nk'umugisha mwinshi. Imana yarahezagiye umwana wanje yari yarabuze akazi none Imana yaciye impa umwana wanje acaronka akazi ndaduga mu kwezi kw'indwi nza kubaka inzu nubatse inzu nari nzi ko sanga akazi kanje karaheze ariko Imana yarakazigamye n'ubu nagarutse kuriko kandi ndashima Imana databuja yarandubikiye imifuka 2 y'isima none ndashima Imana kubona narasakaye ubu naho ngomba ndondere imiryango nayo Imana ishimwe shalome kandi ndashima Imana kubona Imana yarafashije natanda numviriza umukozi w'Imana Kristo Ndikumana nari ngwaye ifyigo ugite ufyigo rero bakambira ngo ninywa amazi menshi ndafata imiti yose kwa muganga barantera n'ishinge 2 ku matako byo byose birugusa ubu warakize rero umva atamubabaro gifite dukomera amashyi Umwami wacu Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe shengero y'Imana. Amen. Uyu munsi magaze ngaje na umunyabyaha. Sa Amagaze imbere y'ishengero je na umunyabyaha. wari umunyabyaha. Jewe nari umukizwa. Nasengera muri Nazareth. Ariko 2019 ndi mu mugamba ndagwa. Kweli bigerageza. Nkaguma numva ubutumwa. Jewe nta butumwa bunshika mugabo sindabukurikiza. Twarigeze kuvugana n'umukozi w'Imana aho ngaha bamubwira ati jewe nitwa kanaka nari narakishijwe mu gondako ariko nifuza ko nokwiza jewe kuwa gatanu ndabwira abo dukorana ati burya naho dusangira inzoga cengera ndabacike cengera ndabacike baratwenga ndavuga ati ntimurabe ko tuko dusangira inzoga ngira ndabacike Imana yampamagaye kabisa bashaka kango itukuva uri umusazi ari umudamu umwe twara dutera inkuru aravuga ati jewe genda ugure agapeti primus numvura tujanye napati sindaguha ejo samedi yona inajana kukabarenda mwizoga ndazindwa kabisa kabati wazo banyanda kumwe kandi nyanda gusenze abantu baratwenga yona shemba kukabare kugira ngo satani ntasoye kungota ndatekera impuzu naraye mu gahinga abantu nabo bati burya naje gukizwa abo we wasare ikintu magaze nkashima Imana ukashoye kuno kuraboneka mubona nari bisinzobe nziza ariko burya nakubwire akaboreko ni kabi jewe ndibaza ko ndiko namwe inzoga na mwana aho beshe batozikorera jewe petit primus nahora mwa 20 nabone hakuka nkagenda ariko nshitse nabona bamberewe narumva ubutumwa ndakunda kumviriza kangu wari mwabazimu benshi kwera. jewe ndoga namwe kabisa ahubwo sinzi kari gena yewe au gorekana gusengera abazimu wa enjo
w'inyota bagende buherehe. Mana se umwami wacu Yesu, uyu muntu tumusize ko uburinzi, ndamutandukanije n'abagenzi babi bagendana, ndamutandukanije n'amajwi y'abadayimoni, ndamutandukanije n'inyota, ndamutandukanije n'inkurikizi iyo ariyo yose y'ibisigo vyomwikurikiza, ndamusize mu maraso y'umwami wacu Yesu. Reka amajambo avuze amukurikire, n'ibisengesho tumatuye ko bimukurikire. Wowe isaha yakira ubwiza bw'Imana n'imbabazi z'Imana. Abadayimoni bamwikurikiza ndamutandukanya nabo mu izina. Abagenzi babi ndabatandukanya nabo mu izina. Inyota iyo ariyo yose ndamutandukanya nabo mu izina. Reka asubire kugarukana ibihe vya kera vyiza vy'ijambo ryawe. Reka asubire kuba umwana w'Imana uri mw'ijoro umunezerererwe, kandi waba umuha intsinzi mu izina rya Yesu. Urakoze ndagushimiye mwami kubwo kwabo badayimoni bari baramubosha bose abiyambuye. Ndagushimiye kwahagaze imbere y'ishengero akwemanga ko yakwakiye, ko yamuhindukiriye, nawe uca umuhindukirira, umugwanira ibimugwanya, uhingane n'ibimuhinga, ubwiza bw'Imana bubane nawe, asubire kugukorera aho shetani yamugejeje, nawe ahamugeza ariko arakuvuga Mana. Urakoze ndagushimiye, tugukomeye amashi ku bitangaza n'ibimenyetso n'izina rya Yesu. Yesu aguhumurisha mwisha. Ndakeneye urumva ndababwiye neza umuntu yagendanye n'ijya cumu murariza cumu ni Bibiliya. Je 2014 naragurishije Bibiliya n'umugenzi w'amenzi, ndahura n'ibyaha, ibyago twahuye ntabwo mama yagira Imana y'icyaha. Jewe kuva nguye narabitse Bibiliya, aratumuranga ngo ndayikugurire, nafite aho kugura Bibiliya yeno gurira itongo papa ya mama. Jewe kuva nguye haraheze imyaka 8 sinigera Bibiliya ndayigurisha, kandi kino shimye Imana nuko bigiye kungarura ubwenge. Harageze Imana satani ubwenge bwanjye gutwarabirananira gusoma n'ubu mpagaze ngaha gusoma navyo zikanira rindabizi. Imana ni hafi cyubaki. Nagarutse buriya isengesho ryagaruye ubwenge. Wowe birasaba gusa ko niwasohoka ntugende uze kunindira, twongere tugufashe kugira ngo ushishikare guhagarara neza. Kabaye buriya abadayimoni batsinzwe, nukomera amashyi umwami Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yamfise ibintu byinshi noshimira Imana kuko ibyo inkorera birandenga, ariko muri byo hariho bike nshaka gushima. Hari umwana nari nazanye mbanye ku gatumba, abamuzi baramubonye, yaje apima nk'ibiro 20 agwaye cyane bikomeye, ndamuzana aha baramusengera, ubu yarakize ameze neza ngo apime ibiro 50. Yesu ahabwe icyubahiro. Ikigira kabiri, hariho mukuru wanje ari muri Canada, yajanye abana habamo bamwe banywa ibiyobyamutwe, umwe acika nk'umusazi. Muri ya masengesho papa amazemo iminsi, ndazana ifoto yiwe baramusengera, ubu batubwiye ko ameze neza. Icyo nicyo ndagishimira Imana. Icya gatatu, hariho umwana yaje kundamutsa ubu muri vacances. Hariho bamwe basanzwe bazi ko abana banje bagwara, nawe acagwara ibyo bintu ndi muhira jenyene, hama ndatabaza Imana iramurokora, yari yaravye. Nicyo ndagishimira Imana. Nongera nshima Imana ku byiza byinshi yamingirira, sinobyo ntabwo ndabirangize. Imana ihagitira amashi ku mwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi nanjye mpagaze ngaha nshima Imana kuri byinshi yankoreye ntashobora kudondora. Hariho byinshi noshimira Imana, ariko byose sinobimara. Reka mvuge bike muri ibyo byinshi. Je nari maze igihe kinini ndwaye, naragwaye cyane mpaka mu kwezi kwa 4 ndazi ngo ndwaye amaso, nje kwivuza amaso ino, turashika kwa muganga bambwira ati ahubwo rero nta maso wayarenza, wewe uragwaye amaso umuga ntari kure cyane. Nari mfise ibintu byanyu umubiri wose, mpagaze nk'uku nacanunama kwihagaza ku kuguru, ntunama mu bitugu hose, umubiri wose bikanye. Barambwira ati ahubwo rero singwara yo by'amaso urwara, genda ku bitaro byose ufatisha ibipimo barabirogwara urwaye yariyo.
ndagenda cyane ugasanga none je ko bambwiye ngeze ku bitaro fatisha ibipimo byose nta n'amahera y'ibifisi fatisha ibipimo gute rero ayo mukuru wanje ngaha ashaka kuvugana na madame wanje aramubwira ati ndafise murunanje aragwaye cyane atahubwo uramuzana ngakwereke ahakirira uwo murunanje uwo mukuru aranzana ngaha anzanye ngaha ku munsi wa kabiri nabona na pasiteri arambwira ati yamani iyo singwara urwaye yo kwa muganga n'abadayimoni bakwiziye n'ibitero byinshi byakuboshe kandi urashoboye kugira ingorane pasiteri aransengera ahejeje kumusengera arambwira ati uze kubandanya uzaza mu masengesho bagusenga ndavuga ati nico kuba ahubwo mpaye nduga kuko je nabimakamba pasiteri arambwira ati basi ejo mu gitondo kuwa gatatu uzogaruke ndagusengera bukeye kwa gatatu ndagaruka pasiteri imana imuhezagire cyane pasiteri yarankoreye ibintu byinshi abitumwe n'imana kandi imana yo mu ijoro z'umuhero imigisha atako yongana pasiteri acaransengera ku munsi wa gatatu naduga ku wa kane acarambwira mukobwa w'imana ngomba ndagusengere kugira ngo niwashika hariya imana izikugirire ubuntu ndavuga pasiteri nikuri uzobukoze kuko aho ngeze ndarusha kandi ndananiwe mubwo kiriko aransengera ndumva kumenga bya bintu biriko birangira birahetse ndavuga ati imana ndabundura imana koko pasiteri acambwira ati ntakugenda uko ambwira burya urafise amahera yo kugura kinji ndabwira ntayo mfise acarambwira ati genda uvoma amazi mw'ino paco hanyuma umuze ino paco ndayisengera irimwo amazi hanyuma uyadugane pasiteri arasengera cyane ndaduga bukeye kuwa kane shitse muhira bene data nagize ibibazo bikomeye sinaryama mw'ijoro bwize ndagenda kuryama nkakikura urubavu hasi mwumva imbere y'igitanduku abantu benshi bariko baravuga n'urwa mu bwishi cyane nabwira umuntu ndabarabe sindababona ndavuga ati mu izina rya yesu pasiteri ampaye amazi reka ndayanywa nataye amazi nkanywa nkafata ati nkabije imbere y'igitanduku nakikuru bavuga nkumva muri saro naho bararengeje urwamo rwinshi ndavuga ati mana isezerano ibi bintu biriko birambako n'ibiki ndataye amazi ndangija muri saro mpejeje muri saro kakikuru bavu hasi nkumva mu rugo naho bararengeje urwamo ndavuga ati mana aba badayimoni ndasabye basohoke mu izina rya yesu uwo mwanya nkibivuze ca ndaryama ndaronka ivyo ndasinzira nikanguye mu gitondo ca ndagenda bukeye bwaho bica biragaruka bica bifata umwana wanje ndavuga ati mana isezerano ibintu navyo n'ibiki umwana mutoya bica biramupfundika amazuru biranka kwa hema atangura kugira urufuro mu kanwa ndavuga ati mana none bitwaye umwana wanje nawe ndafata y'amazi ndayambije umwana nogenda munywesha dukera ndafata ubu turamanuka ndashima imana cyane ko aho hantu umwana yahamukuye nanjye mw'ico gihe ndatora mitende sinasubira kubigwara munyuma muku kwezi nyene kwindwi guheze muku kwindwi candafatwa ndibwa cane munda ndaribwa cane birenze ndagera ahantu ho kuvuga ati mana ibi bintu bimbayeko n'ibiki cafatwa rero na diyare y'amaraso vomsema y'amaraso kwa muganga barabura ingwara n'imwe ndaja mu bitaro vyose bakaguma bantera imiti idafashe bakambwira genda ugure ipimishe isubire barabura ingwara n'imwe ndashima imana cane mukuru wanje imana imuhezagire nawe yaramfashije cyane muri byinshi ntoshoboye ambwira ati mwene data tora impuzu zawuze uzino ndagutware kwa pasiteri kandi aragusengera kandi ndazi ko biyera ndashima imana ko nacenda kwa pasiteri shitse ngaho pasiteri arambwira ati bimeze gute aca ndamubwira acambwira we kuwa kane wari ngaha ndamubwira ati arambwira ati mukobwa hariya hantu hari ibiguhiga byinshi cyane ndifuza ko wogumina ndavuga pastor nta kuntu no ntawe noshobora arambwira ati imbere y'Imana byose birashoboka uzoguma ngaha ndashima Imana rero ko pastor yasengeye mw'ico gihe aransengera cyane nukuri Imana imuhezagire hakunye muku kwindi aransengera ndapfa ngaho numvise kumenga mu nda yandisongera ataguye guhera maze gusohoka cyambira ati ntugenda ahubwo genda ajya mu basenzi nabo kandi bagusenge ndashima Imana cyane abasenzi baransengeye barasenga natashe ntakiribwa mu nda nabukebuke
natashe ya diyare yaheze y'amabuzima yaheze ndashika muhira ndamubwira ati mukuru wanje nakize. dukomera amashi umwami wacu Yesu. Ubu byaraheze byose, ubu byaraheze bimeze neza n'ukuri ndakomeye. amashi menshi ku mwami Yesu. kandi ngo amashuri Imana muri ibi bihe ibyishinzo bivuga munsi ko mfise intahe yo gushima kandi ariko Imana yambwiye ntegereza gukora kuri iyo ntahe. Hama ngo bashimire Imana ko Imana yangizije umutwe, nari ndwaye umutwe cyane, uyo mutwe ufashe nta kintu na kimwe nasubira gukora. Tugendaza ngaha abasenzi baransengera, ariko après miti ngaha dimanche icyo gihe pasiteri niwe yansengeye aransengera, umutwe wari wananiranye kabisa. Uyu munsi natashe nakize, ndabishimira Imana. Cya kabiri mesaje y'ishugwe ndayishingira intaye cyane. Yesu yarampaye ayandi mashugwe y'impunzi kandi nziza zimeze neza. Mesaje y'ishugwe Imana yampaye n'ishugwe y'impunzi. Yesu nashimye. Hama ikindi ngomba gushimira Imana, ugashimira Imana ubu je mba n'ikimuga muri make, maze iminsi mpigwa n'ibitaro by'abadayimoni. Aho nkorera ndadandaza ngasanga amahera yagiye, ibyo bikarengana. Muri igihe Visi agira isanganya jenje nga muri repetition nanjye nagize isanganya gatembagara, ariko Imana irahaba. Iyi merekerezi iheze nari nje muri repetition ngaha ngeze fe agati noro bangongeye nyene taxi bere yarampetse acaza umutari atwitangira imbere araburi yaje niyamba ashasekura kuri ya moto naherutse kuvuga ati yes ubwo nyene nisanze naguye mwibarabara imoto yaje kungwa ko Imana marayika arahagara ryakinga ntiryashiriza kungwa. Narababaye aha mu Rubavu si ntihameze neza ngenda nyene kusubabare, ariko shimira Imana marayika wa repentance arahari. Imana nisenga mu ijuru iratabara. Ubujama n'ikimuga banjyanye mu bitaro ntapfuye, ariko numva no shimira Imana ko uno munsi ndi muzima. dukomera amashi umwami Yesu. Nibyo ibitero bihari, ariko turagusengera kandi hari n'ibindi bitero utazi. Urarondera umwanya nze ndabikubwira. Imana yari yabimbwiye, nari nzi ko tuzakuvugana nawe hanyuma umenye ibyo usengera, kandi Yesu arahari azokomeza kukurinda mu izina rya Yesu kuko aragukunda. Shetani agomba kukugwanya, ariko Imana iragutabara cyane. Yesu ndashimwe. Amen. Arishima Imana tw'abantu 70 twayiganirwa akazi akabaje nagatsinda Imana ishimwe. Amen. Kakaze wagatsindiye mu bantu 20. Imana irahari cyane ntayira. Imana irakora cyane ntikora. Iri ku kazi hano, iri ku kazi, iri kirakora kweli. Twari twamubwiye ati ni wewe, reka dusenge gusa, ni wewe. None Imana yashikije isezerano. Haleluya! Haleluya! Ndashima Imana cyane. Imana yavuze ngo durukiza ku munsi w'amagogo ngo tutoheje icyubahiro. Magaza ngaho nshima Imana ku bitangaza Imana yankoreye, ko Imana nyongeye umwaka wo kubaho kwe ku munsi wa kabiri. Jewe kubana byari byoroshe, ubuzima bwanjye bwari bwarangiye. Mfise nawe umwana ntibyari byoroshe, n'ibibazo bitandukanye naragwara bikomeye ntazi byari byo. Haragera igihe hari umwaka w'2020 mu kwezi k'umunani itariki 17 ngiye kwibaruka ndi kuri gahunda yo gukorwa muri ngenda kuwa mbere hari itariki 17 z'ukwezi k'umunani bantwara muri bloke isaha 8 bamaze kuntwara isaha 8 muri bloke niho batangura kunkora barankora umwana bakamupagira bamukureyo icyo kintu bagira bashikira umwana bagacitura icyo kintu kigafata kikugumizayo bagashitura umwana kigafata icyo kintu kikugumizayo gushikaho abaganga baruha naruha Imana irabikora umwana baramushikira baramukura baramutwara kuvuga yuko jewe bamaze gushika kuri iyo somo bamaze kumutwara ndakumiyo barashona n'ubwo bashona badaheza bamaze gushona bahejeje basanga bari bagiriye ikintu bashongera barasatura baragikura y'icyo kintu bamaze kugikura bongera barashona bamaze gushona bahejeje kuko bashe bamura muri bloke sizeri z'umugoroba
abamerekeje bamaze kwiyagura abantu bose akavuga ati umuntu byagenze gute n'ibiki ufata icyo wabaye bamaze kunkura muri buroke basikanye mu gitanda sizerwa nambwira ngo umwana n'ubundi ati ndamubona bamaze gushika isaha imwe y'ijoro shafatwa n'ibintu muri wa mushana birazanira 10 amacumu yo ndimo sero muri masana makuru nkaduza matama bako matama guru bakafata mabya tumubagara bakanga ndafuye nukuvuga bifashe nukumbika biri umubiri wose nkabira nkafa nkahera nukuvuga bakanga bagiye kuza jewe ngomba mfe zibasanga ino kumenya magama rose sigayeyo nukuvuga yuko ndaho ibintu birura by'ururazi sana nukuvuga yuko bagiye kuza basanga amaraso yamaze gukama tena afuye bashabazanisha zibiza amaraso baba barantera n'ibindi babishira mu kwango ibe irashuha bashabazana serumu igarura ubwenge barayintera bimaze kugeraho biraturura bimaze guturura umwana wese asanga kudawa ibintu by'amazi byinshi ufise nitwo umunsi wa kabiri saa sita nabwe ntwara muri dushe muza kunyotsa bamaze kuntwara y'amaraso bantera nadashwa amazi kabiri y'amaraso hata ahantu harapasuka bamaze kupasuka bashobora asubiza muri bloke basubiza muri bloke shandafa bamaze gushikira bambaye saa sita abantu bari saa 12 z'umugoroba bamaze kunkura nafuye nukuvuga n'ibyari byoroshye ku bugingo bwanjye narashikanye n'urumva barashika barashikana mu gitanda baragira intungo barahamagara umuntu afuye kera nukuvuga yuko nasaba bakutabura barasenga byanya byarangiye ibyo binakura isaha zine z'ijoro bimaze kuja isaha zine z'ijoro ntamanye baza ngo biroroshe ngo biraheze ku bugingo bwanje niho natahanzishe muhira amaze ukwezi itariki 26 z'ukwezi kw'icenda cananga yasubira muri bloke kandi amaze gusubira muri bloke nabonye ikiganza c'Imana Imana yagiriye nazinogera iminsi yo kubaho banyweye ikintu igikoba cera cyatungukira mu bwongo nukuvuga abanenetse ziranga kumfata bashobora numva batanguye numva Imana nyagasani ishira kuntu bigenza nukuri ndashimira Imana nyogeye iminsi yo kubaho naciye mu bikomeye n'ubundi ntibyareke nakamye ngo ari intambara ngo ari urugamba ibitere ngo bisubirana ku bugingo bwanje na n'ubu ariko bamaze kuzanga ku munsi wa gatanu nabonye ikiganza c'Imana nabonye Imana ingirira neza nabonye Imana intabara ubu nabonye Imana irikira kuraho nafata Imana yacu ntabwo icyubahiro nabonye mu maboko nuko nasenga Imana iratabara nabonye Imana nyogeye iminsi yo kubaho ubuzima yanjye Imana ibahetagire amen. Uyu muntu burya yahuye n'ibikomeye nuko yabinyarukije nyene kandi umenga aracari mu gihababu c'ivyo bintu aracavyibuka ariko yahuye n'ibikomeye cane biteye n'ubwoba iyo muri nabonye hari abantu umenga bariko baratwenga iyo ikintu kitari kuri wewe ukacumva ku wundi umenga n'ibisanzwe jewe nagize ubwoba cyane Imana yarahabaye tuyidugirize cyubahiro Imana yaramwiyeretse mu rwego rukomeye cyane nukuri Imana yarako tuduze icyubahiro cy'Umwami Yesu kandi iragahora ku ngoma iragahora ku ngoma kugera no ku rugero bagukora wumva urumva iki kintu wewe Imana ni nziza dushake tuze twubaha Imana irahari Yesu nashimwe amen nanjye ngomba nshima Imana mu bintu byinshi Imana yankoreye ariko ngomba mvuge bibiri je naje ngaha nama ngwaye kenshi cyane ariko ndashima Imana ikintu ca mbere yankijije ndashima Imana ko yankijije hasi Imana ari maranye imyaka 5 je nama ngendana ibinini nagendana ipompo Misi yose mwishakoshi wanje n'amafisi umupira n'ibitambara byo kwifunga mu izosi ariko ubu imvura iragwa simenye ikintu na kimwe kandi imvura iza kugwa nabimenya izogwa kwa Mungu nabimenya kuva kwa Mungu indi yose igahera ngwaye ariko ubu ndashima Imana ndidegembya naje mbona imvura igwa nk'abandi bose nta kintu na kimwe menya ndacyama kwa kabiri nshima Imana kwa gatatu tuvuye gusenga turiko turataha twari batatu tugeze kuri Kotebu
haje moto iriko irahunga abapolisi, iyo moto ikirangonga mu kuguru, ariko ndashima Imana muri nyamwanya wamenga nta kintu na kimwe mbaye, narakungutse gatoya. Hanyuma nagiye kumva ububabare bukeye kuwa kane no kuwa gatanu, nje no mu masengesho gusenga ku mugoroba, biranka ndavuga nti reka nsubire inyuma. Hanyuma ndindira saa 8 nja ku radio nanje ndasenga, bariko baravuga bati umwe wese nafata ababara, nanje nafashe kuri nyakuguru k'umubiri wose numva mbabara, numva noguma njyamye, ariko ndashima Imana ngo ndakomeye. Ubwo mwanya nyene nagiye numva nkize. Yesu dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Iyo mugama yaje gushingira intahe yahuye n'ivyo bibazo, turamukeneye kugira ngo tumufashe cyane. Tugomba kwirukana izo mbi ku buryo atazosubira kuzibona mu buzima. Nitwasohoka ntugende, turaguha porogaramu. Tugomba guhangana n'abo bazimu ku buryo ubohoka nawe ukaroranirwa, mbere n'ababikoze bitora ikosa mu izina rya Yesu. Nashimye cyane mpagaze ngaha ngo nshimire Imana umuntu nari maze iminsi iwacu mu bitaro, yari amaze indwi zibiri mu bitaro kuri Presereja, ko Imana yagiriye neza agakira, kandi yari yaje arembye, yari yaje adiyara amaraso. Hama abaganga barambwira ngo turamwandika igipimo cy'uko ashobora kuba arwaye kanseri, hanyuma baca baracandika igipimo. Mugabo cyane mu bwoba ndarondera umukozi w'Imana ndamubura, nshaka kuri hejuru ndacarafasha umukozi w'Imana baramusengera. Apre y'imisi baca bambana mu gipimo ntukikirishe kuko tubonye aho twari twabonye hameze nabi hameze neza. Nshima Imana rero ko yaciye ku mukozi w'ingaha, Imana igakora igikomeye. Ishaka bishima Imana, narasabye Imana ndashaka gukorera amande, kandi ugerageze uko ushoboye kose none ibintu ushobora kwandikisha mu ijuru. Iyo niko nahamagara Imana, ndahagarara Imana kugira ngo mbega papa wacu ingena gukorera amafarandikisha mu ijuru, kandi tukene kwandikisha mu ijuru. Hadaheze n'iminsi mike haca haza umama dukorana acapari wowe uvuga ngo urashaka gukorera Imana, ngo ndakoranye ikintu ukorera Imana. Ngo hariho abana b'abazungu ngo bavutse ku mukobwa ngaha ari w'Imaraya, ngo none abo bana ngo barabuze ahantu bashobora kuba, ngo kuko nyina wabanita n'uwakarendararenze. Ngo tugende kumuraba, turagenda tugane kumuraba, turagenda kuraba uwo mukobwa, usanga ni ndembe, usanga ari umuntu akuze ngira amase y'imyaka 35, afise nk'ibiro nka 20. Hanyuma twegereye igitanda aryamyeko, abantu bakaratubwira ngo reka kwegera icyo gitanda, ngo kubera mwegera icyo gitanda uwo mukobwa aryamyeko ngo murashobora gupfa. Hanyuma uwo mukobwa ndamubaza nti none wowe ushaka yuko umuntu yogufasha iki? Hama ashambwira ati ikintu nshaka ko umuntu yomfasha, nshaka ko umuntu yomfasha nkaronka ahantu abana bandi basigara bariko baraba, ati abana babiri b'abazungu twabyaranye n'umuzungu, hanyuma acaranka akagenda hanze, yuko misi yarasenga mu Burundi yari yaheze. Ati none aba bana singira ahantu nzobasiga, ati kansiga imidugana kubera ko nako abana nzobasiga. Ndamubaza ibibazo byose, ndamubaza se, ndamubaza uwo muzungu yapfa, abashaka. Hanyuma hari umuntu nari mfise nimero za telefone ziwe ari muri Amerika, yari afise ishirahamwe ryo gutora abana batakaye. Njanagurukira audio ndamubwira ikibazo mfise ko yomfasha gukora Imana. Asharambarira ati ico kintu cyone kimufasha kuko natwe muri Amerika ico dutora abana batakaye. Hanyuma sharaki nifasha telefone wino baca barabikora, abo bana baca bararonka ukuntu bashobora kubarongera ahantu baba, baca barabiyokipa. Uwo mama nawe bahejeje kubikora byose bagiye no mu mategeko no kwa noteri ko abo bana aribo bagiye gusigara muri iryo shirahamwe, aca aracikana. Rero yarahejeje arambanira ngo madamu opana kwibagiye mu bintu ngira nta mukono ushobora kubisigura. Sawa dukomera amashuma Yesu, dukomera amashuma Yesu. Ibihere gucyubahiro rwose, ibihere gucyubahiro cyane rwose. Kandi Imana arakoze neza. Yesu nashimwe. Ntabwo nashimira Imana icyiza yankoreye. Umwana namubyaye ameze neza, umubiri wiwe wari utunganye, ntabwo yarigeze akorokerwa. Ariko ageze ku mezi 4 umwana mbona yahindutse. Amara ukwezi kose umubiri wiwe barudatembera, nkagerageza gukinisha umwana ngo ndamunezereze, ariko bikanga. Kugira bihere namuzanye ngaha agasenzi bamaze iminsi bagusengera, by'ukuri umubiri w'umwana umeze neza. Icya kabiri nshimira Imana, umwana yari yafashwe mu maboko mu ntuheze avyimba ngaho, ugeze ngaho aravyimbaga imizuku.
umwana sinaterura yaguma ari naramuzanye ngaha abasenzi baramusengeye namubwira aramusengera ndashimira Imana ko umwana amaboko yamugurutse kandi yavyimbuye. Icya gatatu nshimira Imana umwana bari baramuhaye ishano ndashitse ngaha kuwa gatandatu umwana atarira atonka naho batera ishinge ntiyigerarira cyo nshimira Imana namuzanye ngaha kuwa kabiri. Ndavyibutse dukomera amashi umwami wacu Imana ishimwe Yesu ashimwe. Ndashimira Imana ko mpagaze ngaha kandi nkashimira Imana ko yavuye mu byaha. Nkashimira Imana ku mutwaro twanditse ku ibonane uvuze uti mwandike umunsi icyo yifuza saa munani y'ijoro mpagaze hajya yose yishiwe. Nkashimira Imana ku ijambo yatubwiye mu kwa gatandatu ko inkengero zova mu gihumbi nyarucana wagiye kuba mwihagarika nuko byambaye kabisa. Nkashimira Imana kuvuga ngo yemwe wamvugishijeho ko hari yaje kugupima nawe ko hari yaje nasanze aribyo byose byarangiye wese habwe cyubahiro. Wari ufise igipimo nawe byarabaye. Imana ishimwe cyane dukomera amashi umwami Yesu. Icyo nakumye byose byarabaye. Icyubahiro kibica umwami wacu Yesu ko wakijijwe. Imana nishimye. Imana ishimwe cyane. Amen. Yewe ni kuvuga aripandaze baje turakingiwe kweli kabisa. Kwa Mungu wundi yahera nemanutse imbere mwijene ngite mu kabiri ndahagaze ndi muri provost imbere. Hari umuntu avuyeyo ndarumva ngo pa agiye kumurisha intuze ibintu bisiguye mu iyogoro yashyize fure yikita provost irimba yacu ikikubita iwacu yahagaze ifita mu manga ifata mu biti irakuruka hejuru naciye mu idirisha kajya kadisha gatoya intambara amaguru mburayo moto n'ifone yasigaye n'amaroreri ngaha hanyuma bari nyuma muya narimo babinumva baboroga warantwaje kuraba ngo urashariyo iracyariyo hanyuma nabayo hanyuma mbona yasi bakujeyo habe bacunayo jana muri pesa rija yo provoke dukubise yo yabaye imfunguka bose bakometse bose kire chauffeur Kende kushimira Imana we upfa murazi abantu pandaze tururazi kabisa Imana upfa mutora nangenda ati ntacobaye uko ahamubona acumbagira uko nemwibaze ngo ni accident oya ahubwo yari yabaye paralize umubiri wose yagendera ntiyashobora no gutambuka turamusengera arakira. Ako niko kakasa no gucumbagira gusa ariko mwabonye umwanya yahagaze hano umuntu yari paralize agaca no mwidirisha agavyuruka akaba yari muzima. Turakingiwe no kuri kose. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Nanje mpagaze ngaha nshimira Imana ku bitangaza Imana yankoreye. Hari umutwaro nari mfise w'akazi k'umutware wanje. None mpagaze ngaha nshimira Imana ko yarose akazi. Imana ntihabwe icubahiro. Kandi nshaka no gushimira umukozi w'Imana yaradukoreye igikorwa gihambaye. Imana imugirire neza imuhezagire ihezagare ikayongera yitwararika n'umuryango wiwe. Amen. Nshaka gushimira Imana hari umutwaro wo mwibanga nari bise nawe nyene narawishuwe. Imana ntihabwe icubahiro. Amashi ku mwami wa Yesu. Imana